Tiprasano tiprasa chubaya hinke teisa bonini dofano hamjagi chubanai. Amti hinino tallang talni nichini eba 22 Marcho Kolosini Pati Mungo jelo chopjangnai Balishon Tripura, Mahicharan Tripura, Udoymanik Tripura, Kirantor Tripura ni nogo Bubagrani dagi Mumbai Shogikha MLA Bishoketu Debborma, YTF Working President Jiten Debborma, GS Jiten Debborma, GS Dononjoy Tripura, YTF Organizing Secretary Nitish Riang, Julaibari Block President Narayan Riang te Tipramo Thani Adongrok, Borokni Nukhungo je Parisak Chumana Hinoi. Belishon Tripura sini Subzonal Chairman ni Haisa Pojak, Bomi hearing to 5 tariko, bin family no sing je mansagro borno chubanan bagi sini bubagra bai irhor jamani bagi sing borno sing jona 10,000 ferinan bagi Haisa joto 4 family no 4 family no sini dononjoi bo mailu tei thok dadro boniji rika gobo ambai meri sing ama haikeno sini dofani bagi je choba khlanyar ni logi sing joto tongo sing bubagrani joto warriors ro boni family ni ganao tongo tei sudu borno simia Tripura hastiri joto Tripura sa jara problemo klainai kebe mu klainai sing borni logi sob somoi na tongo